Magsukul ha kaput suara kaya noon kuan alim. Jazakallahu khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Muna-muna, ingkatan sa sanglitan, ibang pupudjihan, ibang pag-ibadat, pagsukur, tupod sadya pa katunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala, salta, tap-tap, daran, ibang patauron sin kita niyo, yung pagtumtum, pagsalawat nato panabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mapuas dahil dito, damikyan, magsarang sukul kami amuin yarig bihayaon hatiranan kimi kita dimurungog timatayng amuin way nagbatilawol insyaallah subhanahu wa ta'ala inyan bangman papagbarakaton sin Tuhan na Rabbul Alamin in mga waktu amuin nagpiaglug to na to akal na niya inya to murah-murahan hilamod hatimbangan sin Allah subhanahu wa ta'ala hikabugat sin timbangan sin kita niyo hadarat niya amuin timbangan pamarayaw. Mapuas dahil dito katan, hitukbal na muin sa salam-salaman kanyo katan, salam kasila sa halapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habihayaon mga maastay manghudsing kami hapag-agama. Yari na kita niyo haamuin kahinapusan sin yari na kita niyo haamuin kahinapusan sin pangadjian na to haamuin kitab sin kita niyo amuin ad-durusul muhimma li ammatil ummah Sheikh bin Baz rahimahullah. Alhamdulillah, yabutan na to isa binamuin kahinapusan pangadjian mauduha laum niya ini hamuin hikahangpu tagwalo na siya pangadjian. In agisin Sheikh laum niya ad-darsus thamin ashar tajhizul mayyit wassalatu alayhi wa dafnu. Wa ilayka tafsilu dhalik. Awalan yushra'u talqinul muhtadir لا إله إلا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم في صحيحه والمراد بالموتى في هذا الحديث المحتضرون وهم من ظهرت عليهم أمارات الموت. ثانيا إذا تيقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه لورود السنة بذلك. ثالثا يجب غسل الميت المسلم إلا أن يكون شهيدا مات في المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتل أحد ولم يصلي عليهم. Amoy ato yung panagnaan kabtangan sin amuin Sheikh rahimahullahu ta'ala amuin nagbaktol sin kitab amuin pagbasahon sin kita niyo bihayaon. Laong niya amuin pangadjian hikahangpu tagwalo. Palihalan sin amuin pag-ayura, pag-ayupot, paghidjatul, amuin mayit atau akan miatay iban sin pagsambahayang kaniya damikyan iban sin pagkubul kaniya wa ilay katapsilu dalik aun daw nabiya mga kiniya ini pasawahon kulaw na kaniya uning maksud sin halawum sin amuin kabtangan maudu nasabut. Awalan yushra'u talqinul muqtadir. Ini lang tabihan insyaallah maanahan sa jasing kita niyo. Panagnaan amuin syara
in subay tulkinun in tao amu insung na mapatay. Buko na mo matay na. Sin la ilaha illallah. Hakabtangan hadis sin jun liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam hakabtangan sabda sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah. Amuin hipatulkin in amuin tao magdara na sinamuin sung namugtuin napas manay kudiha dunya sin kalima la ilaha illallah. In hadis riwayat Imam Muslim kitab niya. In wal murad bil mauta fi hadal hadis al muhtadirun. In maksud simpagyanun mauta amuin longta amun patay ray doon hadis na sabut amuin tao sung na siya mapatay wahum zaharat alaihim amaratul maut. Amuin aun na alamat doon kaniya sinin siya mapatay na. Ma'ruf long tabihan in tao aun alamat sinamuin sung na si mapatay kahatihan sin tao. Labi-labi na yung mga makaingat kahatihan nila yan. Amuin mga biyak sa magkita sin tao long ta mangabutan na sinamuin gantaan niya. Thaniyan hikarwa ida tuyukina mautuhu ugmidat ayna wa sudda lihya liwurudis sunna bidalik. Hikarwa niya apabila intaulong nabihan amuin siguro na tuod miyog tunay na muin napas niya nasubay in mata niya to amuin long tabi ipapiro mo ipatambol mo yato iban wa sudda lihya iban sinamuin tako niya inibihan pasimud niya baggutan mo sin mga kakanabihan atawa kang papagtaklo po mo inamuin simud niya yato liwuro dis sunna bidalik sababin niya to amuin kaya ba ita dahil nga sunnat sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thalisan yajibu ghaslul mayyitil muslim. Ikatu niya wajib inamuin liguun in patay bang siya muslim illa an yakuna syahidan mata fil ma'rakah arapun in mga amuin na syahid amuin hapag atubangan iban sin satru fa innahu la yughsal inyat tulong na di na siya liguun wala yusalla alaihi damikyan di na siya sambahayangun bal yudfan fi thiyabi buat malengkan amuin hikubul na sadya siya ha tamungun amuin yabutan siya sinamuin kamatay niya. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yughassil qatla Uhud wa lam yusalli alaihim. Sabab in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in mga nagkaparang sabilha pag atuwang ha Uhud wala niya bihan long tabihan amuin ligo iban sin siyang bahayang diretso kyubul ang nga tumagkulang maglabi mana insyaallah amuin karihilan na to tiyo maksud hawak to ini yung mga nasabot na to kay doon habiha to dagbus mga maastay manghudsing kami hapag-arama ininiyari na kita niyo ha amuin kahinapusan sin amuin pangadjian sin kita niyo nasabot sin Sheikh palihalan sin amuin pag ayupot ha amuin mayit iban sin pagsambahayan kani iban sin pagkubol dahil ha mga amuin inini subay kahatihan sin pakaniya amuin muslim dahil kato sabab ini in kamatay amrun waqi atinya magjato hakatan manusia akan narasubayin tiap-tiap hamuk dan kato taniyo makaingat sinamuin hukuman kaniya pag ayupot hamayit bang biadin unin hinangon bang intaw abutan na sinamuin kamatay maniyo tiyo mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala in kita niyo ni kataan hati niya dagpakan da simbihato
Angkan nahari pa kita niyo dagpakan simbihat to amuin para kala yahalian singkatan kabukaan singkatan amuin nalirap doon in manusia in kamatauran amo na in kamatay kaya lulupahan simpak kanya pa kanya nabukun ka in Allah subhanahu wa ta'ala aparman niya suratul mulk alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pagkain kamatay inini siyabot haparman sintuhan na to Rabbul Alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Inini piapan jari sintuhan na to Rabbul Alamin in kamatay ban sing kabuhi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Haamuin kaingatan daing kato matandas inambuk daing kato bang hisyu in marayaw maghinang daing hapakania hambuk daing kato manusia. In dunya ini biya na sinagi pagparayawan pagparayawan sinhinang bukong pagpatauran sinhinang. Misanin hinang mutiyo-tiyo, bang siya marayaw, amo na tuin makbul tuod Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkain kita ni wayroon dapat, amuin, in pakanya, misan maguna huli na sadya, sa dumagpak damaon, nasuway na to dungdungan inamuin, parman sintuhan Rabbul Alamin. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kitaon sintuhan yan ing kamatay ban sing kabuhi kitaon kita niyo bang hisyo inamuin marayawin kakahinang in pag-ibadat muna pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para kala long tamihan ada kala kita niyo makakadto pa maudu sing kita niyo muna pag-ibadat patuhan na to Rabbul Alamin aun guideline sintuhan na to Rabbul Alamin. Yan in Quran sing kita niyo matampal pagubos piarahan pa kita niyo daing ha mga manusia biya kato ipon niya amunen junjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magpatarang magparagbos magpahantap ipakita kato kaniyo supaya unsuntuan na to in amun unin maksud dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna makadtuod kita niyo amuin atulan, bangunin atulan biyutang sinsara. Supaya makasud kita niyo amuin marayawin hinang nato. Pasal dahil dito pagka kita niyo mabut dahayaon naliyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita unsintuhan bang isuin marayaw hinang. In marayaw hinang amuin miyakad bang unuin guideline dahil ha amuin nagdaak ka to taniyo magpahinang sinhinang amuin maksud sing kita niyo dahil di hadunya. Nabang amuin inhinang sing kita niyo ida magkaagad inamuin tagdaakan maghinang da kita niyo sing kabayaan na to amo natin sang ihinang. Ngayon sabot sintuhan kitaon dahil ka to magparayawan hinang. Kitaon bang hisyuto rin amuin miyakad tagdaakan iban sinsimulang hamuin tagdaakan way na yari kita nyo zaman amuin zaman timaw din pitna bang mo baytaan inyan bayta sin rasul paunahon pa sin bayta hi alim kuan hikuan katan amuin di unahon in bayta sin Tuhan iban sin bayta sin rasul sin Tuhan amunin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanna dahil di ayyukum ahsanu amala magparayawan hinang. Ibanin kamatay betaan na kita nusintuhan na to Rabbul Alamin kullu nafsin dhaikatul maut. Bangkaw takanyawara amuin nakari kau mari padunya ini wayroon dapat makananam sadya kau sinamuin pagyanun kamatay. Dahil nga sabiat to manusia pakanya suway
magtakama simparakala ini. Ampain kamatay, bukon kita maglalayo din kaniya. Sa magsusuok ka mo kaniya. Wayroon tao maglalayo pa kamatay. Magsusuok ka ta. Bangkaw gimo ana maripadun niya. Nakalahil na ko mari, magsusuok na ko pa kamatay. Saon na lang tabihan amuin masamot, aon na yung bukod. Kan na nasabot si Hasanul Basri, amuin lang na kullama tagibu ang kasyams, nakasasayun min adadik. Tiap-tiap amuin lumugum in matasuka na ingata in kita pakanya manusia aun number diarata aun umbul diaramo dipindi nato di ta kaingatan bang in umbul aun pila iban singko uno yung maubos na tiap-tiap laong nabihan lumugum in matasuka tumtuma inamuin number diaramo banglaw min umul hang katahon 2 tahon 2 adlaw 5 adlaw 2 bulan bihay ni tiap-tiap lumugum in matasuka karagda kanina muin umbol mo yato nabukunin kita ini laong tabihan maglalayo pa kamatay magsusuok kita niyo kataan pakamatay. Hangkan na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam giwal niya barakal yung mga tao amuin daran nagkutumtum sing kamatay. Amo yan yung mga tao barakal pagyanon si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni mga parakala ini subay kaingatan sin amuin pakanya rengkato. Among parakala kamatay, pagkain kamatay long tabihan, ini wayroon dapat jumatura pakanya dumatong. Ampain kamatay mga palanggungan na mga pag-agama, bang dumagpak na, in malakul maut, di siya maingat maulong. Misangkaw bata-bata, sibi-sibi, di da ko kaulungan niya. Misangkaw taumaas na, di da ko pag-andatan niya. Tangsuan da kaw. Misangkaw nakura, misangkaw hisyo, di kaw kilahon sing kamatay. Kan na pagsayo sing kita niyo bihayaon, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sana inyan, itinya, magtakamain pakanya rengkato. Nabiya na sinagi magbalik kita niyo paamuin, laong tabihan, bisarahon sing kita niyo bihayaon, kapalihalan sinamuin tao miyatay, in tao miyatay, bang siya miyatay na aun na hukuman niya laong tabihan, amuin, kabayaan sing sara amo at tumaakad sa labing tao miyatay aun yan hukuman karotanto long tabihan amuin matukan niya piya biyay ta sing sara piya sawa sing sara katutan niyo supaya nato kahatian magtang na deng naman hamuin long tapag-ayupot kaniya amuin long tabihan pagsapot kaniya iban sin pagligo kaniya, iban sin amuin saputon na yaon amuin pusuton na, iban sin pagsambahayang, iban sin amuin pagdua kaniya, iban sin pagkumul kaniya. Ininideng ang mga laong tabihan, hukuman sa lagu-lagu. Pila na inamuin tao miyatay, di siya mahinang, sinamuin hinang, halawm sara, amuin siyara, katutan niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sinamuin rasul niya. Daing naman long tabihan na pagligo, pagsaput, pagsambahayang, pagdua hamayit, pagkumul hamayit. Mataw diya tulong tabihan namuin di kahatihan sintaw. Na inisubay na to amuin long tabihan hatihun sinamuin biakato tanyo pakanya. Pila na inamuin laong tabihan tao miyatay, nen siya miyatay na, way na ito na naikod na, way na, di na siya maingat amuin imiyan, ayaw nyo hinangin bihang kako. Sa inkyawa, di ba namuin tao nakabiin, tao buhi. Mataod, inamuin,
deng mga Muslim hinangin tao miyatay simbukun amuin halom sara angkan nakalagihan in subay in pakaniya umati bangunin hinangun hamayit kapag paygo di dauma mo kapag sambahayang di dauma mo kapag dua hamayit damikian pagkubul kaniya di dauma mo ning kabayaan sin sara at niya subayin kita makadasara buko na muin maghinang kita sing kabayaan talong tamisan tao miyatay aunda atulan biutang sin sara kato taniyo amuin subay in kita niyo makad haamuin sara bang unuin amuin biutang dayon doon kato taniyo bihan long tabihan biya si mga miyatay ni nasubay kita unsing kita niyo bang unuin laum atulan amo ito naman hinangon na to hamiyatay panagnaan lang na sin sheikh yusra'u talqinul muhtadir la ilaha illallah liqawlin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah ipanagnaan laung tabihan bang amuin intao nagdarana sinamuin biya mugtunay napas aw na alamat niya sinamuin laung tabihan makusog na in manay kuri na siya rin di hadun niya deng sinamuin laung tamabuhi pa siya bang kaingatan sinamuin laung kajagahan sinamuin nagjajaga rin doon bihatunin hal sin tao ipatulkin na sinamuin kalima la ilaha illallah sabab ininreng ha mga hadis sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah imaksud sin mautakum daindi amuin tao nagdara na napas sung na mapatay buko na mo miyamatay na sabab in tao miyamatay mga palangungan ng mga agama Islam wayron na di na tuwayron na palsugpatan niya rin di way na di na magmumpaat ka na mong paghinangon bihang pagtulkin hakubol basahan sinamuin bangkaw asubuhon simbayan wayron na to inya to baya niya na ibansin hinang niya bang marawin hinang niya ninibuhi pa siya pa chance niya kalumura-murahan amuin laong tabihan makapamung siya sin kalimay ni asupaya siya makasudsul ka hipatulkin sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab impagyanon mautakum di amuin bang aun kakitaan mo alamat intao yaw mapatay na ang pamutulkinon baitaan papamungun sin la ilaha illallah sabab mayta aun inini kalaguan sin la ilaha illallah sabab sin in Rasul sallallahu alaihi wasallam naghadis siya hadu kayong hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah hisiu-siu ren kato taniyo in kahinapusan liabtik sin dila niya kaya pamung niya dahil di hadunya ini amuna in la ilaha illallah in siya makasud siya sulga ang kanna amu yatoy namuin subay jagahan sin pakanya bang amuin niya matay na ang papagyanong simbiyawon nung natulkinon inya tuweron na amuin kapuspa idahan niya imparman sin Tuhan na Rabbul Alamin in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum in miyamatay na in tad'uhum la yasma'u du'aakum misam mo siya amuin tawakon unuunuhon pangayuan wayron na to di na siya makajawab sinamuin jajawaban unuuno in sami'u mastajabu lakum iban sinamuin misan niya kadungwan wayron da paeda niya di da siya makajawab makasambag sinamuin unuin bisara tabihan ang kanna hasupaya imbi akato muslim kapahaman in pagyanon pagtulkin di ko na mo in tao miyamatay na amo in tao buhi pakahat kasayuhan niya pawangunin kuan niya na siya nagdara napas ang kanna rin di in pagtulkin subay aun adab niya bangin tao amo in namimisita na kau hataw na sakit at ayaw na magdara napas ay kamo maghibok ay kamo magbisara sinamong bisara ika-disturb kaniya sa intawa mo manul kini kaniya yaon
Subay sa maingat bang sabi amuin long tabihan paakaran na sabihan amuin baitaan siya sin papamungon la ilaha illallah paakarunin amuin tauyat to hakalima ini akak-akak la ilaha illallah bang siya to makapamung na pasaran na siya bang amuin aun juma to magbalik bisara kabtangan mapuasin kaya pamung niya na la ilaha illallah balikan mo na isabihan balikan na isab amuin tao nagdara na sinamuin long ta aun na alamat in siya sung na mapatay lagiin amuin ikaw yaong kau magtutulkin kaniya magpasabot kau kaniya magpapamung kau kaniya sinamuin kalima la ilaha illallah nasubay ka akak-akak bihan hati mo to yukon mo jakahan mo siya bihan paakaron mo sinamuin kalima ini nabang siya makapamung na sin la ilaha illallah long la ilaha illallah pamung ko bihin nasihatan mo tawa unununin amuin tari kamu bangman siya makapamung sin pagyanon kalima ini nabang siya nakapamung na ay nakaw magbisara ruwaing takaram mo na siya bihan ay mo na disturb ay mo na kuana bang sa pa maon jima to nagbalik bisara balik ka mo magbalik yan amuin long ta kabtangan ini hasupaya in kay napusan hikapamung niya hikalabtik sindila niya amo na in lapal la ilaha illallah inyat tulong tabihan haamuin hinangon mo bang in tao aun na alamat doon kaniya in siya amuin long tabihan mapatay na asupaya amuin maka na to ibansin dumagbus in pagyanon sin nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin muna lakinu mautakum la ilaha illallah sabab yatto kalagguan kahalgaan sinamuin kalimatut tauhid iban sin in junjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagbayta siya kato taniyo hisiyo-siyuin in kahinapusan kya labtik kya kabtang kya lapal niya amo na in la ilaha illallah inyat to pasurun siya sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala nabi ana sinagi mga maastay manghud palangungan na pag-arama in pagyanon day ni amuin mautakum amuin long tabihan tao sung na mapatay bukun amuin miya matay na rang miya matay na wayron nato sababin hadis sin nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam ida mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salas in apabila mapatay na in anak po Adam na mapatay na in qata'a amaluhu illa min salas mabugto ning katan hinang niya mura kumaninto aun to parakala di mabugto misan siya miya matay na adapon apabila in tao miyatay wayron na bugto na namuin hinang wayron na tay mauntaw way nakatan way na bugto na yung katana mura kumanto parakala sadakatin jariya amuin pagsarak ka jariya pagyanon ilmin yung tapaubihi iban sin ilmo amuin nagmumpaat kaya pang hindo niya laong tabihan nagmumpaat kaniya iban sin pamanus siya amuin ilmo ang kamumpaatan niya ilmo kamumpaatan sa babawon ilmo way kamumpaatan iban sin wala din sali adulahu iban sin aun anak niya salih nangin dua kaniya amuya tuin mga amuin di mabungto sumampayramat adapon in kaibanan in katan wayron mabungto na sabihan wayron na ababon niya nanging pagyanon di sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin mautakum amuin patay niyo amuin tao sung mapatay na halian sin kita niyo mga palanggungan na pag-aaramay na muin parakala sin kahinapusan sin kabuhi innamal a'mal bil khawatim in bistahun sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin kahinapusan sin kita niyo na magbiaksahon nato in baran nato maghinang sinamuin marayaw
hindi la nato maglabtik sinamuin kalima marayaw hasupaya hakahinapusan sing kabuhi sing kita niyo amuyat to inamuin insyaallah amuin dumagpakkato sabab misan long muin kalima la ilaha illallah aun na magpaagad bihat mamayta kay mo bang bukunda amuin long tabihan kabiyak sa mo ipagpamung mo sinamuin waktu makasay pakaw matawd ning kya soy amuin inmano siya di da makapamung sin kalimay ni misan siya paagaran hinduan bang bukunda amuin kabiaksahan ni asal hakan na sabab in kamaumuhan hangkan na kita niyo magtuyo kita niyo maghinang marayaw magibadat hamakasay pa in kamaumuhan bang uning kabiaksahan mo hinang ditura kaw madiin ditura kabutan sing kamatay kamaumuhan niya to amyat tinamuin kamaumuhan magjato uning kabiaksahan mo hinang dara mo paghinangon kabiaksahan mo nakatatapok iban nakatatampal ditura kaw tumubtub diinon sin Allah subhanahu wa ta'ala ang kanin tao mataud tawa mo yung biyak sa hinang yan bukod marayaw doon da siya madiin nabang kaw pag-anaron sin kita niyo biyak sin mga kabtangan ini hamakasay pag kita niyo pag-anaran na to pag sabbuton sin kita niyo inshallah doon kita niyo patugtubon sin Allah subhanahu wa ta'ala biyaon long tabihan masabot na to tiyo suy ini long tabihan bunal sabi nagsuy nagbayta amuin tao kakilahan to di bansin iban niya di matuhay iban niya aun long nabihan amuin hambuk tao nain hinang niya yaon bukod marayo namuin pagkabiaksahan mag-inom matawa hinang maasyat sa jabihan mag-inom makahihilo maghinang sinamuin hinang kataan namuin kababayaan sin napso niya bukod namuin kabayaan sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala ang kaning kita ni manusia subay amuin kabayaan sin Tuhan in akaron na to bukod kabayaan sin kita niyo intaw ini at tinabihatin hal niya iabutan man siya si masakit na pag sakit ka niya amuin long tabihan sakit pang sang magtuy long na sinamuin nagbayta amuin sakit amuin akadway na balikan na sambil inamuin doon iniban niya makahati inamuin iniban niya makahati sambil amuin kita nabihan siya bihat tunen hal napasambuton na siya sinamuin kalima la ilaha illallah long nasa pamungan bay namun ini namun biya long tabihan hipamung mo paakaran na siya biyan akak matudi da sa unoy namuin manu siya yawn unoy namuin bang siya bay taan na sinamuin papamungon sin la ilaha illallah in masabot niya nalaw namatay na sa ako ini bayit ito na isang paakaran nalaw namatay na sa ako ini bukod na kapila bihato bang paakaran long na ini ba sabot ba insyaallah nalaw namatay na sa ako ini sambil miabot in waktu miatay in kya pamung niya way roon tuod nakapamung sin kalima la ilaha illallah sa unin kya pamung niya nalaw namatay na sa ako ini matay na sa ako ini matay na sa ako amo na to ang kan na bukon biyaksa mag hinang sinamuin hinang marayaw hinang mangikatan na dito ra siya nadiin yabutan timubtub akan napiya kalayusin Allah subhanahu wa ta'ala jalan na to pagjikiran pagsambuton uno na lang tabihan muna amuin kalima marayaw labi-labi na biya mga biyahay ni insyaallah kahinapusan sing kabuhi sing kita niyo amuin makapamung kita niyo sin kalimay niya supaya amuin makasud kita niyo surga biasin amuin pagyanon sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam inhi karwa niya inhinangon
Laong nabihan, idha tuyuktina mautuhu ugmidat ayna wa sudda lihya liwurudi sunna bidalik. Nabangsaw pa malong nabihan amuin biya miyatay na tuodin amuin tauyaon na declare na siya miyatay dahil nga amuin panghati sim mga sila makahati muna biya sim mga long tabi mga doktor kaingatan na tudin siya miyatay na declare na at 100% na siya ataw makahati sinamuin tauyaw miyatay na tuod. Inhinangon kaniya muna at niya imata niya yaon amon biuhulat niya to suway mo siya biya ambulon niyaon wasud dalihya iban simbi amuin buko gamuin piyag kukuha ng sinipon niya ni pataas yung pababa kapag dagpakon mo magbalik kapag tambulong mo tangan mo siya bandeng hauni ni bagutan kakana biya ambang man siya mag ambulya to amuin di sumudin tubig bangha siya ligoon. Di sumudin tubig bang siya ligoon. Long tabihan matambol magbalikin simud niya. Dakala ukabin simud niya na at niya dumagbus mo kung marayawin na mo in dagbus niya. Inya to rin ang mga long tabihan sunnat sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasalin tao bang siya miyatay doon da siya ha amuin. Karoon niya hamiyatay siya aun waktu nabulat aun waktu nanunu kataan sa wabsin in kamatay ni biya na sinagi sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda niya inna lil maut la sakarat bunal to din kamatay bukong parakala law mo bihan amuin maluhay masigpit iban masakiting kamatay inna lil maut la sakarat bunal to din kamatay law na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakalando in sakit niya ang kanin taon waktu nagkukonsentrate siya bihan in mata niya sababin intaubihan aturon niya namin nyawalihan niya tubihan paakaran sinamin pangatun niya aun nagtubi ulat niya bang mo tuli matambul aun nagtu abutan sin lumukay rin doon natatambul nanunukas ang kanna suway mo kaingatan ng mga parakala bihay na supaya intao kaya ba nang laong nabihan amuin bang mapatay ng tao hibalon mo yung mga luluatan niya supaya di manukas yung tao. Sabab aun dahil sa hadis amuin laong tabihan Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis Ummu Salama agi niya kalat dakhala Rasul sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salama wa qad shakka basarahu fa aghmada amuin nawapat man in banahi Ummu Salamah ya Abu Salamah nakasud in Rasul sallallahu alaihi wasallam kita niya mata hati niya diretso pataas yaon paagmabahu hati niya tiabul sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sebab bihat tu manusia bang siya mapatay natin niya inaamuin nyawalihan niya to aturon niya bihan aun waktu nag-atod si amutan siya bihan nagbumulat din mata nareng hamuin long tabihan bukon niya to marew ragbus amuin tao miya matay bihato amuin hal niya kanin tao long tabihan buhi iban simpatay hindi akan sinsara atin niya ipaparayawin amuin hal niya qauluhu wasudda lihyahu amuin papagtaklo po amuin long tabihan amuin ipapabalik inamuin long ta ipapatambul ipapataklop inamuin long tabihan ambya kid di ko kay ngatan hataw sugin amuin bukog da hindi hawawa sinamuin taku ini pata ibansin kid ini nibihan tawa taku ipaangkat mo pataas ibaning kuha na mo sing kakana dahil bagut-bagutan mo bihana supaya magtaklop inamuin simod niya matambol siya bat bukon ni sa marayaw damik yan inamuin tao miya matay na adakala bihan biya kaya sasakitan siya na ukabin simod niya abutan siya sinamuin nyug tuwin napas na bangyat tuloy tambulon na maukab siya kasuran sim mga long talummi
atawa biha mong magliho kasuran sinamuin tubig. Ang kanya tureng hamang alawng tabihan amuin suway palihalaon ni namuin miyatay. Ang kanya namuin intaw bu iban si miyatay lawng tabihan suway siya amuin dayaon mo. Bang siya marayaw kabuhi niya damikyan akamatay niya suway bihato na mapuas din dito bi alawng ta amuin tambulong mo yung mata papag taklo mo mo yung simod iban si mga luluatan niya yaon amuin lang ta luluatan niya mga sikwini iban si mga tuhod yaon kuanon mo siya hibal-hibalo na supaya ba di siya manukas ang pain bihayaon nabang nanunukas na amuin lang tabihanin miyatay sabab sinway kaingatan sinamuin kaya sa abuhan dayon doon na duway na sabing tawilan. Duway na sabing tawilan. Kaya nga magliligo lang na beheni katan. Nabukon na to. Intaw, wang sa pa magkukonsentrate. Tapos yabutan siya ron. Nakala, bangya to di mahibal sambil jiaman na ron. Nabihato na yung dagbos niya. Ang kan na suwayin pa kanya, makahati sinamuin kahalan. Pasalding mga kaibanan, pag-ingat miya, tayo pasaran na sa dyaray noon, lukuban at tawaw noon. Way na. Labay mga ang kajam, dua jam. Pagkita sin aun tao makakita dugaing im mga mata, im mga simod, im mga barang bihato na sadya. Bangunin na mo hal niya hamoy miyog pinapas na bihato. Na niya to long tabihan magdusa na sa magkuan na sa bintaon na sabi mga sumud na sabin saytan supaya makawak na sabin taubuhi amuin paldusahan. Nabukon niya tulong tabihan karya sa lisimano siya. Bang siya abutan sing kamatay niya kasi sigpitan siya tawon yung halita kaingatan. Inya to parakala niya iban sin Allah subhanahu wa ta'ala sa kaingatan ta amuin lahil kikita sing kita supaya dumayaw inamuin pag hidjatul tahamiyatay supaya amuin kahatihan ta inhinangon ta biya sinamuin dahil nga mga beta sinamuin nagkasabot sing kita niyo bihayaon. Ikatu niya yajibu ghaslul mayyitil muslim. Nabangsaw pa maamuin long na miyatay na ya nahinang tanin mga nagkasabot yato pag-ubos yato wajib in amuin miyatay yaon subay siya lihuon subay siya bihan lihuon ning pagliho damik yan atin yareng ini ni dahil mga wajib hak sinamuin tao miyatay yaon subay siya hinangon sinamuin hinang long tabihan lihuon siya illa an yakuna syahidan mata fil ma'raka insyaallah pagliho ang biadin maka natuha susungon amura long nabihan inamuin di lihuon amura mga sila miyatay syahid ahamuin pagyanon di nag-atubang iban sin satro haamuin pagbunuan pag jiharan sabab matawd day sablong tabihan syahid duwaing amin nagkasabot hadis inya to ligoon sila ang kahukuman sila long tabihan insyaallah hadun niya in hukuman sinya to biya na sin agi duwaing sa ha amin adlaw akhirat tutungbasan Allah subhanahu wa ta'ala na inamuin long tabihan in makaingat sinya to sa hukuman di hadunya na duwaingin hukuman hinangon hamanga sila amuin miyatay syahid kapag atubangan iban sin satro iban sin miyatay syahid amuin kianganan na talwilan dahil mga syahid biya na sin nasabot amuin biya mga tao miyatay nagintaw-intaw miyatay hasabab yato inya to syahid biya si mga taulong tabihan na lumos inyan syahid long tamataud pa rin ito ay mga niyataya long tabihan akaibanan kahalan amoy nagkasabot in sila syahid then ada po ni maksudin singkaptangan sing kitari amoy palihalan pagliho amoy ingkataan niya tuligoon misan amoy kaya ba ita, miyatay sila syahid, sabang bukon amuin, syahid, kapag
atubangan iban sin satru inyat tubang bukun dabihatu hati niya lihuun da siya. Ada po ninamuin syahid pagyano namuin niya tayo pag atubangan iban sin satru inyat turi na sila lihuun. Sabab ini ni aun hinang sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin laung tabihan hawak tu auhud. Dahil di nasabut sin Syekh wa amma syahidul ma'raka fa innahu la yughassal wa la yusalla alaihi bal yudfan fi thiyabihi lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yughassil qatla Uhud wa lam yusalli alaihi. Adapun laung nabihan inamuin syahid hapag atubangan iban sin satru inyaun di na siya biyahan lihuun. Demikian di na siya sambahayangun. Hidirit na siya biyahan hikubul hatamungun amuin unu-unu inamun siyusuot niya hawak tu amuin iabutan na siya sinamuin kasahid kaniya. Sabab laung na Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala niya bihan lihu in mga nagkasahid hapag bunuh Uhud walam yusalli alaihim. Demikian wala day siya bahayang kama fi hadis Jabir radhiyallahu anhu. Inya tu nasabut amuin hadis Jabir radhiyallahu anhu. In amuin di na sila hati niya bihan liguun. Diritsun na bihan naung tabihan amuin hi kubul amuin unu-unu na luun hati niya amungun long tabihan ha uniform atawa unu-unu na bihan siyusuot nila amuin iabutan sila sinamuin kasahid kanila. Hadis Jabir radhiyallahu anhu lamma kana yawm Uhud ashrafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala syuhada alladhina qutilu yawma idin faqala zammiluhum bidimaihim. Amuin hadis din kan Jabir ingat kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin nagkasahid Uhud. Amuin iabutan nagka sahid waktu yatu in agi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam zammiluhum bidimaihim. Tinya pasaran na bihat tu amuin laung tabihan misani namuin dugo yaun naroon kanila pusutun na sadya. Tinya pusutun na sadya sila. Di na sila amuin laung tabihan liguun way na sila di na sila sambahayangun. Aun pa hadis amuin beng Rasul sallallahu alaihi wasallam min majruhin jurihatillahi illa ba'asallahu yawmal qiyamah wa jurhu yajma al-lawnu lawnu dam wa rihu rihul misk. Amuin wayroon dahing mga tao pialian hapag atuwangan iban sin satru buat malainkan amuin hadlaw kiamat hawaktu pag yaumul ba'as inamuin long tabihan illa ba'asallahu yawmal qiyamah jurhu yajma inamuin pali nila tu doon din namuin dugo indag busin namuin dugo al-lawnu lawnu dam wa rihu rihul misk. Yaun din namuin dugo amuin nararaan nila indugo amuren dagbus niya adapun inamuin hamut niya tumahinang na siya biya hamut misk amun biya long tabihan lana kasturi pagyanun. Amun natin magkulang maglabi in pagyanun long tabihan mahinang tu parakala panagnaan insyaallah subhanahu wa ta'ala masabot dasin kita niyo sumunod in kaibanan amuin mapuas dayon dito in nasabot sin kita niyo amuin panagnaan niya amunin pagtulkin sing kalima la ilaha illallah ini karuan niya amuna in bang intao yaon siguro na to miyatay amon yang biasa nasabot kita natu amuin tambulunin amuin mata niya iban sinamuin biya mga simud niya yaon laung tabihan tambulon siya iban si mga luluatan niya hibal-hibalo nasabot sing kita niyo damikyan ini katu niya amuna in palihalan sin pagliho
hamiatay in amuin di liguon amuray mga sila amuin pagyanon sin nagkasahid amuin sahid hapag atuwangan iban sin satru ada punin amuin sahid kianganan biasin mga piyagkaratungan kulira atau abihan nagkalumos iban sin kaibanan pasahid inyat tu hati niya bukon biasin sahid amuin biya hapag atuwangan iban sin amuin satru ada pun inamuin laong tabihan insahid hapag atuwangan iban sin satru di na sila liguon di na sila sambahayang diretso na dya sila laong tabihan amuin hikubul na insyaallah subhanahu wa ta'ala aung pareng ha mga amuin bang unuin hinangon ha amuin miyatay masabot sin kita ni hasusungon amuin hikaupat kaniya sifatu qaslil mayit amuin hantang simpagligo hamiyatay insyaallah subhanahu wa ta'ala sabutun na sin kita niyo ha amuin pangadyan nato susungon kalubaha dihilang pagkitanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala umuliban sin waktu amuin makapag bak kita niyo biasin amuin waktu ini masabot na to maniutiyo in amuin palihalan sin amuin mangbiadinin hantang sin pagliho ha amuin miyatay inyat to hikabayta na to nasadya sa adapulin amuin mag-aktual kaniya subayra amuin long tabihan amuin aktualong tuod sa insyaallah subhanahu wa ta'ala ikabayta na to bang biadin amuin sipat magkulang maglabiha amuin pangadyan na to sumunod ini patugtubon na sadya sin kami dahil nga patugtubon na mo na sadya in kabtangan na mo dahil hindi insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan dihilang pagkitan yung sin Allah subhanahu wa ta'ala umuliban sin waktu makapagbak sabi asin waktu ini iban papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan amuin waktu nato iban sin umul nato mausal nato mapakay nato hapagtaat matukan niya amuin uno katan karidaan niya in mahinang sin kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala patugtubon na mo na sa jalay dito makaunsaw pa amuin kabtangan namo wala imamu inyat turaing kamo sadya bangaon imamu himugdan inyat tubaha amu atuin taupik iban amu atuin akaron sin amuin kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan mapuas din itukatan itukbal namuin amuin pagsarang sukul kanyo katan hatiranan bihayaon in mahuli niya amuin sumalawat kita niyo magbalik papanghuna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين